bezbroj pitanja na koje on nije mogao odgovoriti. Nije mogao odgovoriti niti na pitanje da li ti ljudi imaju konzistentno, da li on može ponoviti nalaz i da li su ti ljudi longitudinalno praćeni. Dakle, studije koje bi dokazale da je to uzrok multiple skleroze nema. Studije koje pokazuju u svijetu da je to krivo tumačenje ima. Evo, ja vam mogu reći profesora Barakinija koji je na ECTRIMS-u, to je Evropska kongres i komitet se zapravo zove, o liječenju i istraživanju multiple skleroze, pokazao da su oni zajedno sa Paolom Zabonijom, profesor Barakini je iz Padove, on je predsjednik Europskog ultrasonografskog društva, da su zajedno radili, a da nije znao Paolo Zamboni niti on o kojem se bolesniku radi. 50 bolesnika koji su bili zdravi ljudi, 50 koji su imali multiplu sklerozu i 50 koji su imali drugu neurološku bolest. Ali bezazlenu, tranzitornu globalnu amneziju. Nije bilo razlike u ultrasonografskom nalazu. Samo jedan bolesnik je imao jednu anomaliju vena sa multiplom sklerozom, a venografski nalazi su bili uredni. Mm-hmm. Prema tome, tu moramo biti vrlo oprezni prije nego ljude šaljemo na neke zahvate. Koliko god da ti zahvati bili bezazleni, a vidite neki idu i na stentove koji su potpuno nebezazleni, prema tome ne vidim razloga da se ovaj naš novac koji imamo za dokazane načine liječenja troši na neka ispitivanja koja se pokazala su vrlo nepouzdani. Najnovija istraživanja reći će nam profesor Robert Živadinov iz Buffala, kao što smo rekli, jedan od vodećih svjetskih znanstvenika na području multiple skleroze. Oni su na svom institutu provodili nekoliko studija vezanih uz vezu venske insuficijencije i MS-a. On kaže kako su studije, kao što i kažete, pokazale da CCSVI ne može biti uzrok multiple, eventualno jedna od posljedica ili da pomaže progresiji. Zanimljiv je podatak o najvećoj učestalosti kod pacijenata sa progresivnim oblikom. Pa poslušajmo doktora Živadinova. Najveći program se zove CTVD. Predstavili smo rezultate 500 subjekata koji su uključeni u taj prvi studij, prvu fazu tog studija na American Academy of Neurology u Torontu u aprilu i sada je taj rad u presu, u Neurology, dakle top journalu na svijetu. Podaci iz tog rada pokazuju da je prevalencija ili frekvencija chronic cerebrospinal venous insufficiency ili CCSVI-a otprilike 2,5 puta veća u pacijenata s multiplom sklerozom nego li u kontrolnih slučajeva. Isto tako taj rad pokazuje da u bolesnika sa prvim kliničkim napadajem, a to su takozvani klinički izolirani sindrom ili CIS, prevalencija je nešto manja od 40% i isto tako taj rad pokazuje da i bolesnici sa drugim neurološkim bolestima koje smo mi uključili u taj studij su imali prevalenciju od prilike od 45%. Zaključak tog studija je da, pošto ne nalazimo u svih, nego samo u nekih bolesnika, otprilike 50-60% CCSVI, to ne može biti uzrok bolesti, to je prvi zaključak. I drugi zaključak je, a pošto i nalazimo normalno u zdravih ljudi tu insuficijenciju, sigurno da nije uzrok bolesti. Međutim, u tom radu smo definitivno našli da bolesnici koji imaju progresivni oblik bolesti su oni koji imaju znatno veću frekvenciju CCSVI-a koja ide otprilike između 80 i 90% svih bolesnika sa progresivnim oblikom su imali CCSVI. Drugi zaključak tog studija je da ne može se isključiti da CCSVI potpomaže progresiji bolesti ili je jedna od posljedica progresije bolesti i mislim da se to treba istraživati. Što se tiče trećeg važnog pojma, a to je da li treba se neko operirati
ako ima CCSVI. Mislim da u tom smislu je situacija dosta jasna. Ja mislim da s obzirom na naše radove i radove profesora Zambonija treba istraživati u malenim pilot studijima kao što mi i radimo, da li pomaže nam vrlo maloj skupini bolesnika koji su randomizirani u jedan kontrolirani studij, da li pomaže taj oblik terapije. Ukoliko pomaže, treba raditi veće studije i to dokazati. Ukoliko ne pomaže, mislim da treba zatvoriti argument da se endovaskularna terapija treba uopće ispitivati u MS-u, jer kao što vidite to je postao razlog novca, rađanja novca vaskularnih kirurga, to je postao, ja bih rekao, s jedne strane i problem sigurnosti za pacijente u kome ljudi umiru, dobivaju tromboze, nisu praćeni, operiraju se u Kostariki, Meksiku, Bugarskoj i tako dalje, i kad se vrate u vlastitu zemlju niko ih ne želi više taknuti i izvaditi im te stentove. Mislim da je upotreba stentova totalno pogrešna, jer prvo ti stentovi nisu razvijeni za vene i niti su i ne zna se njihova posljedica od migracije stentova prema srcu do razvijanja tromboza i takvih stvari, što znači da trenutno nikako se ne može preporučiti pacijentima da traže open label endovascular treatment. Samo malene studije mogu pokazati. Ja nisam siguran da je točno ovo što profesor Zamboni u ovom trenutku želi napraviti, a to je studija od 400 ljudi koji će se operirati, jer krajnje on nije dokazao u malenim studijama koje su napravljene po kriterijima kako se rade klinički trajali u MS-u, da endovaskularna terapija pomaže. Kao što znate, mi radimo studiju u Buffalo koji se zove PREMIS, Prospective Randomized Endovascular Treatment in Multiple Sclerosis. To je placebo kontrolirana studija u kojoj ulazi 30 ispitanika, od kojih pola će dobiti proceduru, a pola će misliti da su dobili proceduru. Primarni, to je 6 mjeseci studija, primarni outcome ili endpoint je broj novih lezija u mozgu u toku od 6 mjeseci, što je najvažniji endpoint u kliničkim trialima. Kao što znate, ja sam jedan od najjačih na svijetu u smislu kliničkih trajala i magnetske rezonancije, imam cijeli institut u Buffalo koji se samo bavi time i mislim da mi stvarno znamo šta radimo. U prvom studiju koji smo pokazali na ECTRIMS-u sa profesor Zambonijem, koji se zvao EVTMS, Endovascular Treatment for Multiple Sclerosis, gdje smo uključili 15 bolesnika. To je bio vrlo, recimo, negativan studij gdje se 8 bolesnika su operirani odmah, a 7 bolesnika se čekalo 6 mjeseci. Svi su praćeni kroz godinu dana i nismo vidjeli velike razlike između dvije skupine. Dakle, ako ste se operirali 6 mjeseci prije, nismo uvidjeli da je to strašno pomoglo tim bolesnicima s obzirom na one koji su čekali 6 mjeseci. Što znači, rezultati te operacije sigurno nisu dramatični kao što se piše u literaturi, barem ne u našem studiju. I zato smatram da treba povući kočnicu i sigurno reći svima na svijetu da do sada takva terapija, dok se ne ispita, barem u kontroliranim studijima, ne može se preporučiti da se radi kao open label. Ljudi koji odlaze recimo u Niš, tamo ne rade stentove. Zamboni je isto protiv stentova. Oni svi i naši pacijenti bi željeli da im se propuhuju te vene, bez ugradnje stentova. Da li mislite, ako se neko nakon takvog postupka osjeća bolje, je li to placebo ili nije? Ja mogu reći da smo mi do sada operirali sve skupa oko 40 ljudi i gotovo u svih 40 ljudi, kad su se otvorile vene, svi pokazuju znakove poboljšanja. Da li su to znakovi simptoma kao što je osjećaj topline, bolje spavanje, manje glavobolje, manje umora i takozvanog fatiga, bolje hodanje, bolje lokomotorski sustav, nema dileme da pacijenti pokazuju poboljšanje.
To poboljšanje traje vrlo kratko, otprilike najviše mjesec do mjesec i pol. Da li je prestanak poboljšanja povezan sa restenozom vena, istražujemo. Kao što znate, angioplastija kao takva nije uopće opasna, zbog toga jer vi dođete, otvorite venu, vena ostane neko vrijeme otvorena, ali ako je nešto uzrokovalo venu da se suzi, ta vena će se ponovo suziti i doći će do prvobitnih simptoma. Što znači da dok se ne razvije tehnika u kojoj se mogu propuhivati te vene, a da se ponovo ne suze, a samo da vam kažem da u novoj studiji u Buffalu nakon mjesec dana nalazimo da otprilike 40 do 50% bolesnika je restenoziralo. Dakle, ne radi se tu da ćete